Zamisli automobil koji ne pokušava biti najbrži, najskuplji ili najglasniji, već onaj koji te pogodi ravno u srce. Automobil koji ne viče luksuzom, ali šapuće priče generacija. Danas, u 2026. godini, dok svijet juri prema elektrifikaciji i futurističkim oblicima, zastava 650 kubnih centimetara se vraća tiho, elegantno i hrabro kao podsjetnik da prava emocija u vožnji nikada ne izlazi iz mode. Dobrodošli na Velonex. Ovo nije samo recenzija automobila. Ovo je povratak jedne legende, reinterpretirane za novo doba. Na prvi pogled, zastava 650 kubnih centimetara 2026. izgleda kao da je iskočila iz nekog starog filma, ali snimljenog modernom kamerom. Prednji dio zadržava prepoznatljiv, gotovo simpatičan karakter, okrugla LED svjetla s modernim dnevnim potpisom gledaju prema cesti s dozom samopouzdanja. Tanka kromirana linija na maski podsjeća na original, ali sada je sve pročišćeno, aerodinamičnije i suvremenije. Branik je diskretan, bez agresije, ali savršeno uklopljen u urbani identitet automobila. Bočni profil je čista nostalgija s modernim proporcijama. Kratki prevjesi, kompaktna silueta i lagano zaobljena linija krova čine da automobil izgleda manji nego što jest, ali i nevjerojatno skladno. Kotači od 14 inča, s retro dizajnom i modernim aluminijskim završetkom, savršeno balansiraju između prošlosti i sadašnjosti. Ovdje nema prenaglašenih linija, sve je jednostavno, iskreno i šarmantno. Stražnji dio donosi možda i najemotivniji trenutak. Vertikalna LED svjetla, inspirirana originalnom zastavom 750, sada su modernizirana, ali i dalje bude sjećanja. Stražnje staklo je veliko, preglednost izvrsna, a minimalistički poklopac prtljažnika nosi diskretan natpis, zastava 650, bez potrebe za dokazivanjem. Ulaskom u unutrašnjost, jasno je da ovo nije automobil koji pokušava impresionirati luksuzom, već osjećajem. Kabina je topla, jednostavna i iznenađujuće moderna. Digitalna instrument ploča je mala, ali savršeno čitljiva, s grafikom koja podsjeća na analogne mjerače nekadašnjih modela. Središnji zaslon od 8 inča diskretno je integriran, podržava Android Auto i Apple CarPlay, ali nikada ne dominira prostorom. Materijali su iznenađujuće kvalitetni za ovaj segment. Tkanina na sjedalima ima retro uzorak, ali je mekana i ugodna, dok volan presvučen eko kožom savršeno leži u rukama. Sve je logično raspoređeno, bez nepotrebnih komandi. Ovo je interijer koji ne odvlači pažnju, on te poziva da voziš. Ispod poklopca motora nalazi se srce koje možda neće impresionirati brojkama, ali će oduševiti karakterom. Dvocilindrični benzinski motor od 650 kubika razvija oko 45 konjskih snaga, ali zahvaljujući maloj težini vozila, osjećaj u vožnji je živahan i iskren. Ubrzanje nije eksplozivno, ali je linearno, glatko i savršeno za gradsku vožnju. Na otvorenoj cesti, zastava 650 kubnih centimetara se ponaša stabilno, s maksimalnom brzinom oko 130 km/h, dok je potrošnja goriva impresivno niska oko 4 litre na 100 km. Ovjes je mekan, prilagođen lošijim cestama, a upravljanje lagano i precizno, što ga čini idealnim za svakodnevnu upotrebu. Ovo nije automobil za utrke. Ovo je automobil za život. Cijena. Upravo tu zastava ponovno osvaja srca. Osnovni model u 2026. godini kreće se oko 9500 eura, dok bogatije opremljene verzije dosežu do 11.000 eura. U toj cijeni dobivate karakter, povijest, moderan paket sigurnosti i osjećaj da vozite nešto drugačije. Na kraju dana, zastava 650 kubnih centimetara 2026. nije samo povratak jednog modela, to je poruka. Poruka da automobili ne moraju biti ogromni, preskupi ili bezlični kako bi bili vrijedni. Ovo je automobil koji vraća osmijeh na lice, koji budi uspomene i stvara nove. Ako tražiš sirovu snagu, pogledaj drugdje. Ali ako tražiš dušu na 4 kotača, automobil koji ima priču i koji te svaki put podsjeti zašto si se zaljubio u vožnju, onda je zastava 650 kubnih centimetara 2026. možda upravo ono što si čekao. Ovo je Velonex, i ovo je priča o legendi koja se vratila tiše, pametnije i snažnije nego ikad.